Ni mucemanio uria urehete hamwe maabitha wathani wa matura matogoretio ni munini wa County Commissioner Josephine Mwengi na muingi wa tauni ya Kagumo niguo kwariria maundu megie hoku wa ugitiri tauni-ini ino. Kuringana na Ikari gukoretwo na gikundi kia nyanake aria makoretwo makiagagia muingi magikwira ni gikundi gikire mukana kia mugiki kiria kiambitie kuyumba mwena uyu na kwagagia hori biashara kuria gukoretwo na uici wa nduthi. Mambo ya security inaanzia na mimi na yule mwingine. So wakati waendezaji wa mbondambonda tulikaa chini, tuliagana hakuna mmoja ama hakuna yeyote ako above the law. Sisi wote hata kama tunafanya biashara ya mbondambonda lazima tuwe na mipangilio na ni lazima tufuate sheria yenye inatulinda katika nchi yetu. Aikari magiukira maabitha borithi ceni-ini ya Kagumo makiuga amwe ao makoretwo makinyitana ekinaĩ kumagagia na hĩndĩ ĩrĩa maura riboti cia wĩkinaĩ matikoretwo magĩteithĩka. Sisi hatutachukua sheria mikononi, hatutachukua, lakini kukiwa na uzembe ya security wale wanastahili kuchukua hiyo kasi washike hao watu wapeleke ndani, lakini nashindwa watapelekwa wapi bila statement. Hiyo haiwezekani, si ni kweli? Hiyo haiwezekani, lakini kwa sababu wanadhireti hao wale wasaindi. Sasa hata mimi ukinifanya hivi, si ninaona unataka kunikata shingo. Rũhonge rwa ũthuthuria DCI makiranĩra kũng'ethana arĩa makoretwo magĩtabania ciĩko ici na arĩa megũikio ngono mekũrĩra mahĩtia marĩa makoretwo magĩtabania ciĩko ici gũkũ CS wa Kagumo Julius Kiprimo akiranĩra gũtigĩrĩra nĩ mang'ethanĩra na maabitha borithi arĩa magondeire wĩra-inĩ wao. Tumesikia your concerns na ningependa kuwapatia ujumbe, a message of hope that all is well in Kagumo. Tumesikia wachungaji wakiongea na I want to echo what Jufred has said na wachungaji wengine, na kwa kusema kweli madam, hawa watu ni watu ambaye wanafanya kazi wenyewe. Jana nilikuwa mahali naitwa Jukuini hapa chini na moja of the villagers akatokesea akaninote kwamba mimi ni mgeni, na hawa watu wanajua hata huyu si Mkikuyu. They are very keen in their security, and let me tell you, you're doing a very good work. Munini wa County Commissioner Kirinyaga ya Gatagati Josephine Mwengi akiuga no nginya ugitiri ucokerie tauni-ini ya Kagumo kuria arutĩire mũkana nyanake ici gũkũ akĩũria mũingĩ kũra riboti hĩndĩ ĩrĩa ciĩko ici cieyumĩria. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma tauni ya Kagumo kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Wainaina wa Kiari.